Ramai na matalifusan yung masih bakazoy tes keriso. Umidamay na salam holistik. Tarong ay lowalangis to balin yang irenusida. Di alam ribatura Roma faza elfa. Ngawa sara irugi 5. Ina ngawa fele delu irugi fele vitu. Bafatola tabaso tauno gedede mangandaita. Hetu a Yesus soayaga letebula maandre wa gedede. Baba mokai khema eluaha daroma 5 ande. Amolaga khema gehan yamoni. He enonime baba maema taromali ande. Basi managedanya gofuezo sosote farongoge daromali ande. Ya uga geza mahobu baba orimba no amafefu. He de khema dama fodondrongo yaduhu. Roma faza efa ngabua sara irugi 5 banga bua fele delu irugi fele vitu imaneta romali lobalang bahata wa hadiani senda gabirahamo furugeda balalani habagulidana namoroi babolo oroi sasaai wa iwa lobalangi satule gabirahamo banisuno iya batenga ni suno lobalangi bahadesa niwa bazura bamamati gabirahamo ke lobalangi batebe efa atula de dunia da baba zohalewe batenga fa ebo de batebe elonia no baba zitenga balazi bua samati khazangoma satula zino mangeroge lobalangi mege khnia tebe efa atula de dunia va matinia andre tenga sabagoroi sa tefa ema gamabula li ande khagabirahamo baheba maubunia vaya ia zohe ulidana dania no baba atule dede baba mati tefa ema na solo roisa sazi nema onreita banoto balifaya ba mati ande basile boto gama bulali ande samo berefenu sa roisa baba zele oroisa bale egei fanalo ande moroi baba mati ena efa ebo dede ena aroga mabulali ande bama ubunia fefu tenga haba maubunia moroi bagoroisa no bama ubunia moroi baba mati gei moroi baba mati gaberahamo sino tuada fefu simane si sobazura no ube efurugenda uge oya sibai maubumu dania bakalo balangi andre bazamati iya sangorifi sino mate sanotoi silo ena hule nanoso irugida daromali lobalangi irama ina batalifusa nya mase bakazetes keriso so sambua zinun ndono sekolah minggu mana zinun nda Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Jadi menarik badahana wa iwa bazinunada, aku anaknya dan kau juga. Abrahamo nenek moyang dono Israeli. Ya ita tenga irono Israeli, tenga niha Yahudi. Bahana bato bali amada Abrahamo ada. Rama ina badaromali ande aboto badededa va Abrahamo no tobali ia amazamati. No tobali amazamati. Fefu zamati kelobalangi. Bano nga utu Abrahamo da. Jadi nga utu Abrahamo andre so secara garis keturunan ya. Irono Israeli ni Yahudi batana bernia. Nga utu Gizaaki Yakobo bafelendrua nono Yakob. Secara garis keturunan, secara biologis, bahiza baba mati fefuza mati bazi sagere ulidane no to bali nga oto Abrahamo no to bali ni fahobu Abrahamo no to bali ono Abrahamo. Ia dana tat manofu badededa me ono Abrahamo ita
Berarti hadia hubungannya. Hadia zito bali o ketada. Irama iraina. Mete kau ni gabirahamu meiwa kena lawalangi hetang meroi badana na mau. Usawa dana ando. Lui ila hizo so dana. Tetapi tanah da tanah ama buula. Yo kena lawalangi ai badana ama buula. Pada adanya ubali asoi sebuan da uga, baberenda uga danya bate fahowu soi soya. Irama ina ba talifusa ni masih bakazoite skeriso. Na maubu ga berahamu ita. Bati khadagui te fabu gama bu ulali ande. Babangu khaga uli dana ande. Berga berahamu wafefu ni hasamati te fahowu berwa mati na daani wa maulo ande badah. Berwa mati da ewa faluka ita wa orisile aitu aberaha mote tuyu iya fatua le hadai mege tebe egoroisa. Berarti pada ada situ bali dasar argumen vaulo wa oroisa ande tenga da ene zitola menyelamatkan. Hizai abirahamu menomamati ya kalau balangi tebe efatula de dunia da. Jadi berwamati gabirahamu da eva teorifi iya. Sangat penting daerah mairaena tera-tera barono Israeli bani Yahudi meniha Yahudi da azi to bali patokan hera zane ma aurifaan da zane ma fangorifia da ya iya da sama lua oroisa. Berarti namoroi bada berarti sama lua oroisa berarti buah-buah sisehi bereme bagoroisa bada ta ilah dia buah-buah sisehi. Nada ember bate orifi ita berem buah-buah da. Asese tarong-rong daerah mairaina lamane bate fahela bodanya bada. Yo sabolo abu hadia buah-buah sisehi ma buah-buah sisehi. Na abu buah-buah sisehi bate sorugon hada. Berarti nada seakan-akan bahwa nanda fauri sila itu ada ni falua da samasa ibe duma bada bisa sohalau ni sohalau namu be ezito bali buah wa erege de dunia bada memang no hak nia tengah hadiah da bukan hadiah memang fo mezame halau da duma na tahu kau ni ta babaya ke gudam fo halau ke gudam no tatu naba ginata ada mungkin 8.000 maah ebekanya 8.000 ya memang no hak ni ada tetapi ni fotai hadiah ni hasil sohalau mo be ekhni hadiah ada ni fotai buala tengah berwano iyo halau geigu berna moroi babango halau geigu daerah amai raina hani haji sekisi baik buah-buah bago talwadan hani haji le fasala. Bahena si mana da tebai ta early wa urisila itu. Tebai ta early ramai raina. Dan noi ila da lo malangi ba tebai ta early wa urisila itu. Anda wa ifatenge Yesu Keriso to moi to bagulidana. Me ila ba tebai ta early. Ya itani faluada si mana ni baso Stefano baginut. Le satu le te de sama sale. Le satu atua le sangalu si belo balang. Le ba te sobaba de le telera. Lalau falimo le lara. Sefugule no sobam bebera. Eluhania namoroi baba abeleda namoroi baba maluada sisehi leta senda ba aurisila itu anda da ani wa ulo anda ramai raina wa famati hadia famati da kezoete skeriso mamati taba Yesu anda nolo balangi mamati taba Yesu anda no ya to bagulidana no to balianiha bano itere wa makau mate ia iragite forufa hadia da ina faluka ita ba aure sila itu iramai raina berwamati bate orif ita lalu manofu badededa bana si manada menoma mati dosa hadale hade uhogem buah iramai raina sama tigoi oroma bambuak buah oroma bani faluada
tetapi ia boto pada dawate ngaberembo buada anda bate orifi ita, tetapi iber meno mamati ita, meno ni hasamati ita, meno ni hakeriso ita, so zito bali ni o da buah hade ada sara o ba daromalia reda ale rahamu ada ka berahamu I o le famada I o hade ni o lo balak ba da so ge fa da so ete skeriso e visa so ete skeriso baba maluania formasi irama irai I roi zoru goyawa I roi la khaminia dia rela berkorban hade ada ena falufa wa muso dodo ena falufa wa ha dodo ita to bagulitane ena teorif ita jadi si mana dah ni hasamati I falua goi buah-buah sisih I hau ke buah-buahnya si mana buah-buah keriso ya mutolo ita lo balang mangada ita sawagele tua Yesu daro malim be ke mabaru dodo bahafa ke dodo banotolo auri draka berba mati bakhewa tola matema auri sila etuan ni suno zoaya ga Yesu le mamala gitu bara yadu ramai raina salam holistik.